roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue yo kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti ikabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 78899900576. Inama zibafasha kwirinda no kwivuza kandi tunazibasangiza ku muyoboro wa YouTube Mico Myiza TV. Yes, bakunzi ba Eugene Official, rero tukaba tugeze mu cyo bita communication za FARDC. Twamaze kugera muri communication za FARDC. Nababwiye nti tuzabatembereza ahantu hose, ibintu byose tubibereke. Aha rwose ni muri communication za FARDC. Ngira ngo urimo urabibona, hari ibyo bagiye bata. Aha ni ku mupaka neza w'u Rwanda. Aha niho ya mahema nigeze kubereka, yabagamo abasirikare, yabagamo ingabo za FARDC cyangwa se za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zarindaga umupaka. Ibikoresho nahangaha babyabaga gusa ahangaha nkuko muhabona bahabanaga n'imiryango yabo cyangwa se n'abagore babo, kuko ireba nawe nk'umuntu waje kurinda umutekano akaba afite uburiri nk'ubu ngubu. Katwinjiranemo rwose. Dore ngubwo buriri, ngira ngo barimo barabubona. Uje wabonye buriri? Nabubonye. Buriri baryamaga, dore ameza bariragaho. Meza. N'amasafuriya, n'amasahane ngari. Babonye amasahane. Amasahane. Dore buriri. Iyi sanduku burasiyo babikagamo ibikoresho. Ni sanduku y'ibikoresho. Iyi siyo yabagamo ibisasu. Dore ngaha ndagira ngo tubereke cyambere. Ibaze nayo rwose wari n'umutekano uryamye ahantu nkaha. Ndebera rwose uburiri bwa FARDC. Turasekeje. Ariko tubereka abantu ko ari igoma ataza kugira ngo ni igoma yerekana no hakurya y'u Rwanda. Dore mu Rwanda niriya bitandukanye. Dore n'iyi ngiyi ni shitingi yindi. Iyi nayo ni indi shitingi. Yerekane yari rabendera kugira birimo rwose ni hejuru. Murabona ture babibonye. Reka tugere no kuyiki n'ahandi. Inzu zabo. Aha ho noneho bahataye na teni. Hataye teni? Aha bahataye na teni. Ngira ngo neza rwose. Dore rwose na za ngofero zabo. Za ngofero rwose uyu yataye n'ibiryo. Yagiye atariye. Yataye n'ibiryo rwose, yagiye atariye gushiraho ibyo biryo abantu babirebe. Shiraho biriya biryo abantu babirebe. Umuriro wa M23 waratse. Bamukubise bamukongeje, arangije rwose ariyirukankira. N'itabi yararitaye rwose. N'itabi yararitaye. Urabona ko naha babaga, ubwo ngo bari barinze umutekano hose dore uko ngayo nyanda. Iyo ni ingofero bataye. Iyi ni ingofero bataye. Iyi ni iyanjye nta ni yawe. Dore inzu. Ariko ingiriya ni inzu hepfo. Ni byinshi. Urabona ko ugomba kugenda neza kuko baba barateze na za mine. Dore aya ni amazu babagamo. Niba ari amazu, niba ari ibivera, natwe byatuyobeye, ariko twagerageje kugira tuhatembere hose. Abakunzi ba Eugene Official muhabone, umenye ukuntu FARDC yari ibayeho. Iyi ni inzu ubundi babagamo, rebe neza.
uburyo yabaga yubatse ni pozisiyo ya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Tuyibatembereze. Urabona ko twinjiyemo imbere, urabona aho baryamaga ku byatsi, urabona igikapu batayemo. Ndebe ngicyo, cyo ni igikapu batayemo. Tuyisohotsemo ibido. Biragaragara ko nyine mu by'ukuri abantu batari babayeho neza. Iyi ni inzu yabo rwose, murebe nyine ukuntu hakurya iyo ni mu Rwanda, mubona mu Rwanda hariya inzu, dore indi nzu. Yagize tubatembereze hose muhabone rwose ko hameze. Dore hariya ni Rusizi, ni Rusizi mubona. Aka nako ni akandi kavera babagamo. Ni akavera. Dore indi nzu. Yarageze kureba inzu isi wakinjiramo nta kintu kibi kirimo. Reba ntabwo wakinjiramo ntiwayizera. Izo ni inzu za FARDC rwose abantu babagamo. Rebe uko zari ziteye. Tubatembereze hose muhabone rwose. Hariya ni immigration. Hariya immigration, turi hejuru ya immigration. Reka tukwereke tembere hose wamenye. iyi ni uyu naho ba Indake, kugira ngo Indake urayibona. Indake yabo ni Indake rwose. Yumva ngo Indake ya communication ngiyo ya FARDC, ngo umuntu yari gupiga igota ahangaha akajya mu mwobo, yarangiza imbunda akayishyira ahangaha umututu awerekeza mu Rwanda. Ubwo ni uburiri. Indake rwose ni muri pozisiyo y'abasirikare ba Kongo. Tubereke Bukavu ku mupaka aho FARDC yari ifite position. Ni hano muhamenye kuko twiyemeje kuri Eugene Official kubatembereza. Hano mu Rusiya, mu gihe FARDC umusirikare baryamaga ahantu mubonye, umusirikare wa leta yabonaga 8,000. Eugene turakwakiriye kuri Eugene Official. Uranyakiriye rwose nahageze. Ubonye inzu abasirikare ba FARDC babagamo. Izi nzu urazivuga biki? Izi nzu ni inzu zigayitse. Ni inzu utabona nuko uzita, kuko ibaze nawe ukuntu babanagamo ahantu n'imiryango yabo. Jewe ku cyumweru kibanziriza ejo bundi hashize, donc ni tariki hagati ya tariki 7 gutyo 8 gutyo, nari ndahangaha nageze ahangaha, abasirikare bahangaha bari kwasa inkwi, ukabona nyine n'imiryango yabo bari kumwe. Nari mfite amatsiko yo kuzagera hano nkareba aba basirikare imiryango yabo babanaga muri izi nzu. Izi nzu zimeze zite, zingana zite, zifite ubuhe bushobozi bwo kuba banamo n'umuryango. Ariko none ndahageze ndumirwa ukuntu babagamo. Ni ibintu bitangaje cyane. Ubonye ahantu baryamaga? Nahabonye ni urutara. Numa ngo baracyari muri analogue. Baracyari muri analogue. Ni hahandi usanga mu by'ukuri bagifite, donc hahandi n'imbaho batera n'ibiti bine bagashira hejuru imbaho, barangiza none izo mbaho bagahita barambikaho ibintu hakazajya biryamira. Niko kuntu mbonye izi ngabo mu by'ukuri nibwo buri mbonye zaryamagaho. Wefata. Yes, nibyo navugaga rero. Mu by'ukuri nkavuga nti izi ngabo zarahuritse cyane, zarakubiswe cyane, muri make zaratesetse, zaryamaga ahantu habi, zaryamaga ahantu hagayitse. Dore iyi ni inkoko basize. Mbonye inkoko iri kugenda hariya, wasanga ari insahurano basize, ikaba yaribereye Inyagasozi. Oye, wasanga arabaye inkware. Wasanga arabaye inkware rwose. Iyi nkoko iri hano
iri hano, iyi nkoko nyibonye hano ngiyi, wasanga yaribereye inkware rwose, nyuma y'uko rwose bahunze bakayisiga. Hapana, Kongo ni kwenyu kabisa. Muge Eugene, nabonye umusirikare urusasu rwavuze atahuye ibishyimbo. Wabibonye hariya ko yasize isahane y'ibiryo. Turiya dushyimbo ni bwoko ki? Iyi sanduku se, iyi sanduku yabagamo amasasu cyangwa bahunikagamo ibiryo? Iyi niyo yazagamo munisiyo. Yari irimo amasasu. Iyi niyo amasasu bataye aha ngaha bahunga. Sinzi ko twabivuga, gusa bwana Jean Paul, urabona ko dushaka rwose twagenda tugatembereza abantu naho banyuze. Aho banyuze bahunga ni hano gutya. None se babaturukanye bumvishe ngigeza aha. Urabona kuriya baryaga ibishyimbo. batamiraga ku kiganjaro, ariko abantu tubasubire kubereka biriya bishyimbo. Byaragaze. Ntabwo ndi kumva nabyegera. Eugene, bivuze iki kuba umuverisiyoneri ahembwa $8,000 by'idolari? Uyu musirikare wa Kongo agahembwa amadolari 70, akituma kumba, akaryama kumba, akanituma kumba. Nukuri ni ugusuzuguza igisirikare cya Kongo. Gisekedi yaragifashe igisirikare aragisuzuguza bikomeye cyane, ku buryo mu by'ukuri ubona ko iki gisirikare n'ubundi nta kintu cyagombaga kumufasha. Baravuga bati Gisekedi yagurishije inshi yarayigurishije, ari ujisha inshi, arigurisha inshi rwose. Nuko byagenze nuko ngo hanyuma Gisekedi ariwe ushyira kuri kamera abakunzi baje amakasi cyakozwe mu bikarito. Niko aya amakasi cyakozwe mu bikarito, aya niyo twababwiraga, ayo niyo mwavuga. Ni mu gikarito. None se urayisiga wongeye ku kiti gusa ubwo natwara ibintu by'abandi? Oya, katurebe ukuntu imbere kimeze. bakoze baje official ngiyi position ngo niyo ari kuzarasa mu Rwanda. Aka nakumiro ngiyi position yari izarasa mu Rwanda, ngo mpaka ibintu bikaba ibindi bintu. Ni kuvuga ngo niyo Gisekedi avugaga ngo yari kurasa mu Rwanda, we na Ndayishimiye ngo intambara bakayirwana amasaha 2. nguko ngayo. Yes, bakunzi ba Eugene Official, rero tukaba tugeze mu cyo bita communication za FARDC. Twamaze kugera muri communication za FARDC. Nababwiye nti tuzabatembereza ahantu hose, ibintu byose tubibereke. Aha rwose ni muri communication za FARDC, kugira ngo urimo urabibona hari ibyo bagiye bata. Aha ni ku mupaka neza w'u Rwanda. Aha niho ya mahema nigeze kubereka, yabagamo abasirikare, yabagamo ingabo za FARDC cyangwa se za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, zarindaga umupaka. Ibikoresho nahangaha babyabaga, gusa ahangaha nkuko muhabona bahabanaga n'imiryango yabo cyangwa se n'abagore babo, kuko ireba nawe nk'umuntu waje kurinda umutekano akaba afite uburiri nk'ubu katwinjiranemo rwose. Dore ngubwo uburiri, ngira ngo barimo barabubona. Uje wabonye uburiri? Nabubonye. Uburiri baryamaga, dore ameza bariragaho, meza n'amasafuriya n'amasahane ngari. Babonye amasahane n'amasahane. Dore uburiri. Iyi sanduku burasiyo babikagamo ibikoresho. Ni sanduku y'ibikoresho. Iyi siyo yabagamo ibisasu. Dore ngaha ndagira ngo icyumba cya mbere. Ibaze nawe rwose ukuntu warinda umutekano uryamye ahantu nkaha. Dore uburiri. Ndebera rwose uburiri bwa FARDC.
urasekeje. ariko tubereke abantu ko ari igoma bataza kugira ngo ni igoma yerekana no hakurya mu Rwanda. dore mu Rwanda n'iriya bitandukanye. dore n'iyi ngiyi ni ishitingi yindi, iyi nayo ni indi shitingi rwose. Yerekane yari rabendera kugira ngo birimo rwose, ni hejuru murabona turi babibonye. Reka tugere no ku n'ahandi. Aha ho noneho bahataye na teni. Hataye teni? Aha bahataye na teni. Ngira ngo neza rwose. Dore rwose na za ngofero zabo. Za ngofero rwose iyo yataye n'ibiryo. Yagiye atariye. Yataye n'ibiryo rwose, yagiye atariye gushiraho ibyo biryo abantu babirebe. Shiraho biriya biryo abantu babirebe. Umuriro wa M23 waratse. Bamumukubise bamukongeje. Arangije rwose ariyirukankira. N'itabi yararitaye rwose n'itabi. N'itabi yararitaye, urabona ko naha babaga, ubwo ngo bari barinze umutekano hose dore uko ngayo. Nyanda iyo ni ingofero bataye. Iyi ni ingofero bataye, iyi ni iyanjye nta. Iyi ni yawe. Dore inzu. Ariko ingiriya ni inzu bepfa. Ni byinshi. Urabona ko ugomba kugenda neza kuko baba barateze na za mine. Dore aya ni amazu babagamo, niba ari amazu niba ari ibivera, natwe byatuyobeye ariko twagerageje kugira tuhatembere hose. Abakunzi ba Eugene Official muhabone, mumenye ukuntu FARDC yari ibayeho. Iyi ni inzu ubundi babagamo, rebe neza uburyo yabaga yubatse. Ni position ya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Katuyibatembereze, urabona ko twinjiyemo imbere, urabona aho baryamaga ku byatsi, urabona igikapu batayemo. Ndebe ngicyo ni igikapu, batayemo, tuyisohotsemo ibido. Biragaragara ko nyine mu by'ukuri abantu batari babayeho neza. Iyi ni inzu yabo rwose, murebe nyine ukuntu hakurya iyo ni mu Rwanda mubona. Mu Rwanda hariya inzu, dore indi nzu. Yagize tubatembereze hose muhabone rwose ko hameze. Dore hariya ni Rusizi, ni Rusizi mubona. Akana ko nta kandi kavera babagamo. Ni akavera. Dore indi nzu, yarageze kureba inzu izo wakinjiramo ubu nta kintu kibi kirimo. Reba ntabwo wakinjiramo ntiwayizera. Izo ni inzu za FARDC rwose abantu babagamo. Rebe uko zari ziteye, tubatembereze hose muhabone rwose. Hariya ni immigration, hariya immigration, turi hejuru ya immigration. Reka tukwereke tembere hose wamenye. Iyi ni uyu naho Ndake, kugira ngo Ndake urayibona. Ndake yabo ni Ndake rwose. Yumva ngo Indake ya communication ngiyo ya FARDC, ngo umuntu yari gupiga igota ahangaha akajya mu mwobo, yarangiza imbunda akayishyira ahangaha umututu awerekeza mu Rwanda. Ubwo ni uburiri. Indake rwose ni muri position y'abasirikare ba Kongo. Tubereke Bukavu ku mupaka, aho FARDC yari ifite position. Ni hano muhamenye kuko twiyemeje kuri Eugene Official kubatembereza. Hano mu Rusiya, mu gihe FARDC umusirikare aryamaga ahantu mubonye,
umusirikare wa leta yabonaga 8,000. Eugene turakwakiriye kuri Eugene Official. Uranyakiriye rwose nahageze. Ubonye inzu abasirikare ba FARDC babagamo. Izi nzu urazivuga biki? Izi nzu ni inzu zigayitse, ni inzu utabona nuko uzita, kuko ibaze nawe ukuntu babanagamo ahantu n'imiryango yabo. Jewe ku cyumweru kibanziriza ejo bundi hashize, donc ni tariki hagati ya tariki 7 gutyo 8 gutyo, nari ndahangaha nageze ahangaha, abasirikare bahangaha bari kwasa inkwi, ukabona nyine n'imiryango yabo bari kumwe. Nari mfite amatsiko yo kuzagera hano nkareba aba basirikare imiryango yabo babanaga muri izi nzu zimeze zite, zingana zite, zifite ubuhe bushobozi bwo kuba banamo n'umuryango. Ariko none ndahageze ndumirwa ukuntu babagamo, ni ibintu bitangaje cyane. Ubonye ahantu baryamaga? Nahabonye ni urutara. Numa ngo baracyari muri analogue, baracyari muri analogue, ni hahandi usanga mu by'ukuri bagifite donc hahandi n'imbaho batera n'ibiti bine bagashyira hejuru imbaho, barangiza none izo mbaho bagahita barambikaho ibintu bakazajya biryamira. Niko kuntu mbonye izi ngabo mu by'ukuri nibwo buri mbonye zaryamagaho.